5 years old, it's getting cold. I've got my big coat on. I hear your laugh and look up, smiling at you. I run and run past the pumpkin patch and the tractor rides. Look now, the sky is gold. I hug your legs and fall asleep on the way home. I don't know why all the trees change in the fall, but I know you're not scared of anything at all. Don't know if Snow White's house is near or far away, but I know I had the best day with you today. I'm 13 now and don't know how my friends could be so mean. I come home crying and you hold me tight and grab the keys, and we drive and drive until we found a town far enough away, and we talk and window shop till I've forgotten all their names. I don't know who I'm gonna talk to now at school, but I know I'm laughing on the car ride home with you. Don't know how long it's gonna take to feel okay, but I know I had the best day with you today. I have an excellent father. His strength is making me stronger. Kuyari may da, ipaprank. Sinalo na rin yung tirapuan. Ate, ito yun. Ate. Ito yun. Ito. Hello po. Kamu po ba si Ma'am Elsa Briones, Avestruz? Okay, ma'am po. Hindi po kamo busy yan, ha? Kay may da po kasi kamo package. Delivery po. May din-expect po ba kami ng package? Waray. Awa. Day. Ang kanto na Okay rin na po. package. Opo. Bali, okay na po ma-receive po ninyo. Pero po rin kasi nga Ma'am Rachel po to may da po kasi din may balance pa po kasi. So, siring niya, ikaw muna lang po ba ang bahala? Pero pa man ang balance. Bali, di rin agad po ma'am da ko mga 1.5 po. Okay lang po. Balance pa ni Nini. Po. Kaya para daw liwat sure mga makarawat po ninyo. Anay. Hiling kudlanay. Okay lang po, okay lang. Hiling kudlanay. Sige po, salamat. Kasi ko pala na auto. Salamat. Loko, ito na yung Sering kuya, may balance pa po. Gusto ni mami sa laab. Yung bibiling yung gawas ka po niya. Yung kwarta. Sira po, sira. 1.5. Say ka na ni Bibis buong plate to. Babalik to na la. Ma'am, di ko ni kakaraw po. Hindi pa kami takloban na eh. Babalik pa na. Iwan pa eh. May bayi yung ada.
Wala ni nanay. May balance pa ng 1.5. May balance po. Paano man yung inay? Ano po atong bubuhatin? Unexpected. Natawag ko lang yun. Kalipamanay ako. May walaan sila po kami at proof lang po naman para naamon ko ang company po. Sa ano man tayo? Pwede man po niya na lang nato na storyahan ng balance ano po. Tao na lang po anay kung kakarapong po niyo or di. Okay lang po, Nay? Sige. Okay, Nay, po. Taon pa rin niyo kung kakarapong niyo or di. Or ano po. After magkita. Hindi na lang makarawan. Daling karat na. Ano na? Game po? Sige po? Coach, ano na? Government ko lang po yun eh. Alam mo? Di mo sure, Nay? Pag sure, oy. Sige na po. Pwede man kita, Nay, na istoryahan man po kami, Nay. Pwede pag-promissory note lang, Nay. Silahan. Ating inventor. Sige na po, Nay. Sige na, kaya rin mo kita maabot na barangay o police. Kita man lang ni mag-i-restorya. Ano po? Bukod na ito. Sige na. Ano po yung decision, Nay? Nagulat lang pero makaliha. Game na, Nay. Sige na. Italaan ni, Nay. Sige daw. Sige po, sige na din, Nay. Gusto nga din. Diba? Bulag ka. Sige. Happy birthday! Happy birthday! Surprise! Surprise! Ano na, kakaroon ng Ano di ba Ryan? Sige na, galing po kita na. Gusto karawat na ito na yan, no? Sige na, sayaw Milana. Sige, pagpakantay nanay. Happy birthday! Sige nay, nakita po kami ito na lang dito nga. Regalo. Oh, nakakamot na ni ba Ryan? Nakakamot na ni ba Ryan? From Sky Surprise and Meals. Dali po kami nag-deliver yung package ng mga gamit po. Which is nag-deliver kami in Joy and Vlog. Para maging malipayan happy to your birthday. Ano man, Nay? Naging malipayan po ba ka mo? Sobra. Sobra. Sige, Nay. Para giyak makahinga ka mo. Waray po ka mo babaydan. Waray po badan. Ano na pa ni ba Ryan? Sige, Nay. Gusto mo na, Nay, karauto nito? Oo, daw. May dapat kita nga nila yung money bouquet. Nakita man ka mo. May nakita nga dihap na din cake. Sige, abrihan na parang simita niyo. May dapat kita mga food ko ihapon di Danay para salusaluhan niyo yung iyo family. Di ba po? And now you are 60 years old. Kumusta po, Nay? Happy. Sige, Nay. Karauto na po yun na. Money bouquet. Mapahanap mo. That is worth 1,500. Basta kulang pa na yan ang balance. Dahil po na. Sige, di po kita muna na eh. Doon siya sa Picture. sige na, ikap po ito mo kayo. Sagad po. Sagad po kay ano ba naman yan, Nay? Sige, para mas maging malipayan pa yung nanay, kakantahan tayo ng happy birthday song. At para mag-wish siya. Ready po? Sige. Sige. Sure? Sure. Sige, ready and... Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Hey, sige na, isayaw mo. Alright. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay, nanay. Make a wish po and blow your candle. Make a wish. Ay, nag-burn ako. Sabi ko na.
Opo. Sige, Nay. Diri pa po kita tapos, Nay. Maaram po kamo kung tikang kang kanay na ini, di ba? Opo. Kanay po. Kan Ma'am Rachel. So, bisan, hain po yan na. Ay, Saudi. Nasa Saudi. Okay, so bisan harayon po yan ay ginpahatod lagi hapon niya paghigugma iya, di ba po? Ngayon may da po yung message for you. Babasahon ko muna, Nay. Happy birthday, Ma. Salamat hantanan, Ma, sa pag-alaga sa mga anak ko. Waray mo hirang babayi, bisan harayo ako. Salamat, Ma, nga ada ka nan mamati haako kung nag-open ako ta problema. I love you, Ma, from Rachel Avestruz. Wow! Adi pa po, Nay. Happy 60th birthday, Ma. I'm thankful and blessed for having a mom like you. No words can express how thankful I am. Thank you for loving me unconditionally and also to your granddaughter. Wow! Mo pa yun yung message for you. Also, sige, syempre, ang mga present yan na. Aron, gihap natin yung present. Para may di mama. Diri po yung maaraw. Happy birthday, ma. Thank you. Sino? Di ba? Birthday, ma. Ang mga apo ni Nanay. Uy, ano man? Uy, agyan din na ako. Apo, ano yung message kay Kaylee. Nanay? Ano na mga chile? Ano na yung Kaylee? Matabi nga to, Nanay. Dali na, kaya magtutunaw na magkarunaw. Matabi. Kami na nalululo mo. Message. Ato ka nanay, Mrs. ka nanay. Opo, sweet. Nanay, dali. Kiss ka nanay. Thank you. Ay, nanay. Nanay. Uy, Jewel, ikaw. Happy birthday. Uy, dali kayo, pipicture ka mo, ada. Mga apo. Thank you. Dali, picture ka mo, ito dali. Picture ka din. Oh, happy birthday, nanay. Salamat. Ay, mani princess. Ato lintero. Message. Dali na. Message. Dali na. Sige. Picture ako ah. Dito ka pa. Picture na agad. Sige, ma'am, wait lang po. Dili po po kita mag-picture. Di ba pa? Picture ka. Nay, ano po yung masisiring? Ano po yung message para kay Ma'am Ano ba? Picture na nabi. Ano yan Chel, pinag-picture? dami nga salamat. Picture din. Yan! Jumong, gusto ka to. Nag-message si nanay. Dali na. Hindi naman. Message na. Dami nga salamat. Surprise sa ako. Ganyan na. Nga maharap ka na nga. Nga ada ka na yan na liya. Ayun ka baraka din yung mga anak. Ipag-uli mo bukos na rin hapon. Adira mo yun papa. So dami nga salamat. Ako lang. Okay, pahani mo mga anak na aninay. Ano po yung message para kay Ira? Nasaway. Salamat libat nga sa akong mga anak. Kanag Advice ka, good. ang dami na akong birthday. Actually, hanggang na initin pa ganito. Related na namon kita sa Matero. Dami ka salamat. Ay kandanan. Parang ang tanan mga asawa. Dami ka salamat sa mga suporta. Thank you. Han mga apo ko. Andiyan mga apo ko sa Hawaii. Pero nagtatagi kalipayan na Pero nanay. nakalipay gihapon. Sige, dami ko salamat. Kanta luwag. Thank you. Tay! Kanta. Thank you. Siyempre, diri kita mahuman. Kay waray pa itate mag-message ka nanay. Ano po yung message, Tay? Ano yung tira mo? Dali na kayo pipicture, signa. Tawag kayo natin man. Ah, doon kayo. Ay, tate, nagtutok na. Okay lang ito, Tay. Tawag kayo ra. Pakadiyahan. Tanalira kuya. Siling, I love you. Sige, Nay. Happy birthday po, Tro. Tikang po haamon team, Sky Surprise on Wheels. We wish you a happy birthday. Sana po nag-enjoy po ka mo. And damo pa po nga birthday unta na mabot sa iyo nga. Na maging malipayon po ka mo every day. Happy birthday po. And to Ma'am Rachel and Sir Joel. Thank you so much po for trusting our team, Sky Surprise on Wheels. And ingat po always. Thank you so much. Thank you so much po.
Ayaw ko ba yung mga balon? Thank you po. Ito man na akong balanse. See you next time. Ay, sunod na lang. Happy birthday po sa nanay. Thank you. Sige, take na po tatong camera and then say happy birthday po. Enjoy, nanay. Salamat.